ovo, šta je ovo? To je austro-ugarski, evo ga, šlem. Evo ga. To je taj šlem. Kvalitetan je. Kvalitetan je, a to je ga našao veterinar Sulja u Panjevcu. A kaži mi šta je ovo, rupe od metaka ili šta? To je rupe od metaka i deda pravio da zavaćaš džisu svinjama u Panjevcu i naišao veterinar Sulja i uzo mu to. Šta je evropska tehnologija? Ovo su ti bakrači, bakrač, ovo je kofa bakarna, evo ga bakrač moj kućevni koji je kuvo džem, ali samo šljiva se kod Milojevića, familija Milojević u Tulešu, koje je samo izvadi se košturaca sve koru. Nama je drago bio taj džem da ga mi jemo. Komplet, znači komplet. Nema ovo 17 članova u kući. Ove moderne domaćice, one to vole da ljušte nešto kao... Ova moderna ga zaljušti, a mi nismo, onda smo jeli sa sve koru. I nije imalo problema? Nije imalo problema. A imam jedan nož koji je mnogo vredan, evo ga. I njemu je samo mesto u zemlje i nigde više. Zašto? Zato što je rabadžija, evo ga ovo što piše, rabadžija Ila Drndić bio i kad je 3 bureta vina vozio pored česme u Rudenica kod manastira, izašlo kuće. Dobro. Pa išlo pored krava, pa između krava i on je vidio na jednom momentu da je čovek. A onda kako mu bio nož u rukavu, on ga nosio sa 2 strane oštar, to je četnički bio, on je polako izvukao i to je kuće u bo. Dobro. Kuće kako je on u bo. Odjedanput se napravilo kao da se samnjivala munja i prema potoku. Tad se prevrnuli njemu 3 bureta vina u potok. I pozadi imao jednu vezu sena sa konopcem, a tu mu bilo dete. On meto dete i terao tu boce to vino. Međutim, kad je on pao u potok dole, 3 sela ujutru zvali da izbace 3 bureta vina odatle. Nisu mogli da izbace, onda nisu imali sajle, sve lezno. Kad su oni vidjeli u potoku dete, to dete je palo na glavu, ali 200 metara išlo od glavnog puta do dole. I on je zdrav, nikad ga doktor nije čuknuo koliko je zdrav. U grudima je široko ovako velik, glava velika, ali nema vrat. Zbilo mu vrat, ta sila mu zbila vrat i on sad kravatu ne može da nosi. Eto. I taj nož samo u zemlje boravi. Šta je ovo? A ovo je metak 1918. godine koje je ispalio, partizani su bili u Jazvina, a četnici na Čukare i Oto, deda Draža partizanima i ubio 72 partizana. Sa tim jednim metkom? Sa jednim metkom. Je li ima na Somaniji divljih svinja? Pa ima na Somaniji divljih svinja, gore, kako ja predviđam, ispostavljam veđu i kod njih ima slično ovako nešto. Jesu isto ovakve, ili su drugačije? Pa ima šarene, ima kafane boje, ima crvene boje dlaka, ima bele boje. Kako se zove na somanijskom? Oni zove na somanijskom Fursmadukse klekst. A šta je to tu? Šta je to tu? A ovo je jutarnja rakica, kad dođemo ujutro. Dane, napipali smo te, znači. Ne, jeste. Si živ i zdrav. Da, moram. Ujutru da popijem po rakiju, dođem da branim svinje. Popijem po Korni. rakiju. A, ću malo da probam tu jutarnju. Ta je jutarnja. Lepa rakija. Ja znam da to je dobar domaćin. Jutarnja rakija. To je dobar domaćin, ono. Evo botina tegnu. Nek pomogni Bog, nek da Bog zdravlja. U zemlji celi kod nas mir. Živeli. Živeli Mike, si živ i zdrav. I centrala župa. I centralna župa. To. Je li imaš još nešto od životinja? Ili smo sve vidjeli? Vidjeli smo sve, imali smo jazavce, 7 jazavaca, nego smo ih popušćali. Imali smo lisice i njih smo popušćali. Što? Pa, znaš šta, velika obaveza, velika zajebancija oko njih. I sad ti, za svako ovo stanište koje imaš, ti moraš da imaš po jednu ovu varijantu. Da. I ujutru dok obiđaš, to je mnogo. Evo ga i od.
flaša crnoga vina, nego mi palo dole i prase ga. Jelo ga? Grickalo ga? Probalo. Crno vino dobro. Zašto je dobro crno vino? Crno vino dobro dobija čovjek krv, koji su ljudi zdravi. I dobro srce radi, funkcioniše krv. I dobro dešava se i onih stvari neki put. Dobro. Po 5 puta. Po 5 puta, dobro. Kako? Zuji kao zolje u panju. Dobro. Ej, deco, ajde. Ovo je bučuk. Sad mi je jasno zašto neko kaže ima glavu kao bučuk. Ima glavu kao bučuk, stvarno vidi veliki bučuk i tako. Ispod Amerike, šta ti misliš kako se zove? Ispod Amerike, ona država... Ispod Amerike. Nalazi se, to je Meksiko. A iza? A iza imamo Maroko. A pored? Pored imamo Austrija. A i ovamo iza s leve strane? Imamo Albanija, Grčka. A ovako? A ovako imamo na gore Italiju. Imamo Sjedinjene Američke Države. Države. Sad šta je mene zanimamo? Zamisli sad ovde. Evo smo u centru župe. Kad bi počeli da bušimo dole. Sa kompresor. Sa kompresor. Sigurno da možda bi našli neke gasove. Nafta, benzin, gas. Ima to u Srbiji. A u koju zemlju bi ušli dole kad bi prošli? Mi bi dole kad prošli bi provalili zemlju. U neki drugi svijet koji postoji pod nama. Ne, ali šta je s druge strane kad bi provalili zemlju sad? Koja država je dole? Koja je dole? Dole se nalaze Manohini. Kako? Manohini. Ako niste znali, evo, čas geografije i biologije, kakva je to država? Možemo da ga pitamo to? Možemo. Ajde, opišite malo. To mogu da kažem, da već dam izjavu da opišem, ispod nas država, zemlja, narod, kao što smo mi, Manohini. To je savremeno, isto kao kod nas. Pa možda su i viši bogatiji od naše države. Kako izgledaju ljudi Manohini? Manohini, oni izgledaju, mogu da kažem, pa možda su malo veći od mene i od tebe. Ali dođu crne boje, sve su crni kao crnci. Koliko je to metarski? Pa negdje možda biti oko 2 metra i 30 centimetra. Te su visine. Kako izgledaju mimice Manohini? Mimice Manohini, one nisu više nego ovako ove visine. Tako. Dobro. A to može da rodi malu decu sve po 10 komada. Odjednom ili periodično? Periodično.